Atiefo Ahai African History and Heritage TV. Yemo bibia jumo bibia kwa ba African History and Heritage TV. So, and there's so much for historian Dr. Kojo Agyemang majia kunwa biu na sene ya munyina amonim no me transisi dia na asema mu ede asema ye de chichiriman enam deba. Na ne de ne dapono so. Ne dapono so no se na watwetwa mu no ekuo bi wasante manmu a ye frɛ wo mo asante wodom na sa ekuo yi de betu dwa se wono mo entiase se na doma hene ono watu nanumtu ana waka se wontiase se posi panyini etabiri posi fo ma de wono mo ebebo ye na otumfo ositu ababiu chidom ewo kosidemu eno so wo mo sanka franka ho asem asantman franka onum eka ho asem ema ye de mu kasebo ebrem na wonum asem no na se won ko adubom no wo mo ka se eye asante kas na elodu efri kumase eba sunwan no nkrofo bi ewo abesim eye na adoma hene ne nkonwa saase nkrofo bi wo ho no ma se kas no eduru ha wono manya ne ntie se na saafo no aka se sante hene ne sticker etarka no ho a ana sa santman flag etarka no ho a na wo ma wai sa dumana omudi wa besim ho obia nimsa besim eye na adoma hene ne nkonwa saase enti ekuo edi sa kwa Dubai no ye kan se Davida etiamra enti no ye be ya hwehwemu na ne ye behunu ye de abetu dwa se eye nokre ana se eye propaganda na asante wodom wonomo eya eni senti eni da ye ko station ho Sunwan station kasienum ho babia Kumase Sunwan cars no elodi no ene Motor Union GPRTU metra GPRTU mpanimfo ekudi nkomo na yekoye no yeto GPRTU panimpa a oye madama oye in charge of Kumase Sunwan station Sunwan Kumase cars na edi akona aba no station a ewo Sunwan ha ono na ye panimpa oho a station no mu odimu elsemu tintiman ye di asem no kokyere no na ye sika kum ye gin kwaku anum internet sentino mumyenko ahoma no so na ye nkotie amane a ye nya free ye mame obasima ono ene ye station mistress anase station madam ewo Sunwan Kumase station ho ye nya ntiye se abisim kasa efri Kumase eloduko bonono so mudu abisimu a omo se wa ebe hu se Ghana asanteman flag ebe hu bia ebe ga jo se wai ansa na wa den wetwem to for sticker ana se otum for sticker bia bo hu bia no ebe ga jo se wai ansa na am wetwem yesramo seze amoye de mo frɛ traba wo na ana se de na moye yesramo asante ni bru Atiefo Ahai African History and Heritage TV. Ayemo somfo historian Dr. Kojo Agyemang na sabri motiminkai. Na babi amewe mewo Sunwan station, Sunwan to Kumase station. Kasa ifri Kumase elodi eba bono ha nyina bono region ha. Wonom station ni. Na station office na sabri mewoi na manantese ne se enkyere bia na ekuo bia ewo Kumase a ye frɛ wo mudin se asante ewo dom de betu mu se
omanyanentie se Kumasi cars na elodu every Kumasi eba sunyan ha no ebeduru na adoma hene ni kroma eye abesimu a na omachika na gina ho sebe hu se sante hene ne mfonyini etetare ho ana se asantman flag ebo ka no ho a na ba chika no agina se je se owaiwai sa stickers no sante hene stickers no ene flag ni nyina na atefo omo be kai se mitwa ho video e kan se me de abakosem nam de pattern to kontino me fa tire na mo bisa ape mo asem atie se ye nokre ana se enye nokre enunti African History and Heritage TV mitu fa no mo di asem na chi aba Sunyane Kumasi station ha abehu DPRTU panimpa mo hwe mama mo hu se ne a ote ne office ha eye Kumasi station a ewo Sunyan ha ote ha na oton ticket ema akwantufo a be pese bi tukwan eko Kumasi enti menche ho no meko mama nchen na wa bonidin na wa kani jumadi a odi ewo station ha na yedin komowo no atwaso mama we de mema wa ha ediba African History and Heritage TV so mama we de me pa cha udi de sen ba cha ye friend me Ayaw Mary Obeng Ayaw Mary Opani Obeng okay na mama Obeng o de udi biane say ewo station ha de me wo ha say me ton ticket ama akontufo a ba ya na so be friend car okay e de akohe e de akokumase enti okay na ye ko ye union no so me wo committee a ye be na ye boaboa ye nkrofo ano se obi ho aka union obi ho aka na ye ko akobese ni tie okay ye tumati okay all right na mama we there wada roma ye be bisa se mo drivers yi obi the report abaha se cars na elodi every Kumasi eba station ha no se ebi eba na se sante hene nimfonyini eteta car no ho a ana se asantman flag esika no so a abesimfo mrante ebinom wo ho a betim cheka no gina ho se wanwai sante hene stickers no nemfoni no ene flag na Africa no so a ye man ma station ha monya report bi sa monya report bi asa fast report ni bi ma ha okay ya so moya man ye say odene ka Africa Kumasi ba ana bechem eba odu abisima sante hene ni photo bomo ba ya fi ho ana ne flag tare mo no ba jira na te flag na fi okay nya sa report ni bia bi okay sesi akra me ka esima me lodu no no aye Kumasi kosana ka okay ejira mo me lodu ni sesi okay ya ne be fa ye dinsa wo so no ye lodu efraro pa don besi se duba ko bebo okay enu tie so no okay na ye ka na jai kuro okay sa bere na ne cheze mrasu okay efri we konso no ba be fri Kumasi ba ye na ne belodu ko duba ko achi no belodu ana duba ko no awia duba ko na ba be fri Kumasi ba ye ba be fri Kumasi ne so ba sha se belodu okay sa ne ye so ye ka ko ha duba ko anopa duba ko no so be start loadu moka ko Kumasi okay kompense ebe dura na joa okay duba ko dumienu okay adumu no ne ba so ka asana shasi okay sa na tie e wa ha okay
ne biam fa asem biam ma se odere ka duru abisin no na sante hene ne mfonyini ana se ne bibia ba ya ba de tetareka ho no bitare ho ama bia wai se ya kasa na chese tro no yedi ne bibia ni wa etisa okay ti me kama kono manene abisin mani nyina te se baba fremu sa ne mana tutu yeso no serebe adebre yeti yasu bibu okay ya pese bia de ne ntokwa bi ebe be fa bibi so okay abekaye okay ne china bi no ya kwa ni ya de ko bese baba ne badi hu na eba okay serebe okay adwena abede keka sansem no okay bema tu ko twere ne ni tu twere okay ne yasu bi abu aye no okay tu aso okay ne masema wa mitima ka okay yo mama na mone Kumasi drivers na be ba no ene aha bono drivers na ekono modjuma ye no montem te se ntokwa wo mu ana bia ne bia nkontokwa okay benyina benanti asumbe mu okay bi kura ba ise ne se no du bi wo ba bi ne se ni nua bi wo ba otimba ne kofa okay deko okay okay sani Kumasi so ba pa okay be yo no bia ni wa eta hose be ne be wo ntokwa okay bia ne ntokwa okay benyina be di anyansi ni bom okay be ne be didi bom okay be ne be siri bom okay bisa bia ni wa okay ntokwa bi da bentem all right so do kese pa da bentem enti asamfo drivers no abeba no ebinom wo dan wo ha in case obese odibe na nsan na yi a otimtena baba na benya bi ampa bi kura nua asifie ha aya bi to okay okay nti anya de a dede ne ntokwa bia ewo okay sa ya ka so kura no o he amammere mu a ni doma doma hene ne nkrotua ne bi no okay wonyina santefo so fie wo ho okay baba bahano mi esida no wa utinko da timi huni entia ese bentem no baho okay na se bi sori tie ni nua okay ka se wode sante hene mfonyina bo ka ho mi mama okay all right na Canada nom ne US flag ka ye free yetim bi a Canada US flag na bobo animu na bi a British president bi na yi bobo animu nzo so bi anka pratin to bi de tita de bekam that will be go US but here ne be the US stickers the be flag as in the bekam sa bi so for Canada for the be the essence I saw na last phone nyina mpotima be support no kra no yet I say laboratory ne be support man you ne hwa ne Liverpool ne basefo ye woni pa no be wa ha be supporters nti ni nyina ye da eda amana ne amana sanete minim se na do makra no minim se kotoko sportet wo sunya ha be wo ha akoroko bo bola ba bia akoroko supporters ubenya akoroko supporters ha be bo bola be froka nyina froko be ko bia na be kobi ntanya dia ebile bi wo ntopa okay na be tu bi ko edi okay srebe benyai okay ne be kikan sembi mfa tutu di pati okay ma ne na dwene anya sane bia okopene nsamoni bia di na fa so anko di sa ne yanom asumbia buya na yenkoso anom ya de sanete bia ni asem sanete ni ware santini so ware bu sanete besisa mani bi wo ho bisu wo ha sanete na fa konkon a ne be dia sa ade a eyi sanete be topete sa ti sa ne bono ne asantene so ba to apete sa ti be mayen fire so be intras sa ne ga Ghana enkonanim yo mama we there
me da wase ne edikane se wa kyerɛkyerɛ mu se ne wasi akyerɛ mu no so African History and Heritage TV yɛde bɛtom from mom ne akyerɛkyerɛ mu mete ha yi me ma wo Kumase na se ekoba se propaganda we na ekoso a me maware santini ba me ne na wo mienu na propaganda we ebekoso na no de tane abeto me ne memba bentam ne ne kro ne ba me de nkra na makoho enti mo amo ye saa no unhu asem abenka obeka asem no ne wahu a adanse wo ho na se boslim ka de ese man eboman ama ntokwa bi asi wo Cote d'Ivoire pen me ka se asek mi musa ba Kumase 1992 ho ene kotoko bebo ye no yesem santwerefo bi e announce no wa bijan se asekefo players no ba bu be nyina ba kumbe eno na she Cote d'Ivoire fo ahoro ba be so ba nya botra Ghana fo abe wo ho be ye Ghana fo bi no enti otika kire ebokuro enti uti asema esemane enti abusuafo se na ekuo no ayefre won asante wodom ede tumu no kwadu na be boy ne station ha ena me woi Kumase Sunyane station mo amote senia amanfo si kasa loading no a ya dance die kese pa anti e beda mama ase so no so akyerem yeso ye kwa akokyerem wo ya firi kase so ma Ghana fo nyina ate se ye ne asantefo ye ntam bone bia nim agoro ni wom mete hoi me ko university me namfofo dodo no a ye santefo obia ni matemda obia mumani animtiada ba na be mam ska tombotom kra na me ye santefo enti nne na ye ayemfo de ye he udi bachia oka sante hene one na do ma hene we ye ba ko na be asantefo no ahemfo no be share House of Chiefs a o te se be ko ho national no na do ma hene nko ho da o te se be ko ho what is be adi ne yonko atemda one na amampon hene edwoso nom ne ade ahemfo no nyina be nyina betena sibom ewa National House of Chiefs ho sa sun ene yese tena sibom na ahemfo no bentam ntokwensi be ko National House of Chiefs so wi a be wi a be ko tena ba bi so ba be nom be honsan sa ada na ye de ye nam form no ne ye ko fa hon ntokwa eba enti tifo ha African History and Heritage TV ye beda mama ase na se hweso no mekọ tiri ha no video no obi ahu se no krese historian Dr. Ajimai me so me bus station ampa nti mama we de nyame nshira me da masepa yo kwa de nka mo ho amen na o ma mo eduma nkoso amen ne se mo ti bibisa okay mo ti ma yi asotira ma yeso ya kire ya dwene mo okay ya fa ni ewom okay ma foforo so de okay yo me sum da se ti be video background ha kai Kumase kai ni Kumase kai ni lo e wo ho e lodu yi ha Kumase kasi yi ene sisi ha e lodu yi aha ye Kumase station a driver kama pa on ejina ho a wo lodu yi sa propaganda na ekoso se obabono ha na se cars na free Kumase elodu ba ha no sante hene stickers ebobo ho a na gang bi wo mo ewa no enye no kre maba station ha historian Dr. Kodwajima manantia ba ha mama atuna numtuo drivers free Kumase ebani enti mo mfa sa ma yesi otika kire ebokuro enti unhu asema amanka naka na woka na ne ye nokre na woka momfa oyene bia meto asantefo ene bonofo ntam ahemfo no abeko bentokwa no abretie ntokwa na adoma hene oko National House of Chiefs oko ho okoshi asante ahemfo no what is say on ba ntokwa da we National House of Chiefs meeting so abeko tena ba bi enom san na ye de ahemfo no but say parliamentarians and lawyers uko hu lawyer for mienu na be gina court how we ka say be ntokwa so be boa
we free ho na we akọ yonko ho we free ho na we akọ yonko ho saa ne MPP NDC be ye campaign ane be toma ne be ho MP fo no be ko parliament a be nyina be kan se ba ko da be ne wa hu se afi bia duru na government se MP fo be es gracia o pejam na opposition atiam pen bentia minu wa ti pen o ti bi da what ti pen be nyina be je enti be ba ha na be tumfu trogu yani na be share takra ojam se be kwa akoko enti one bus station ha we ena ya dance die no anuanom chief meda wase abusuafo amwa nyina medamu nyina ase yani asantefo nento sa propaganda no munyai thank you ewie atiefo ene da ho no yesika kum yejin kwakuo no GPRTU panimpa wo sunwan Kumasi station madam ena mote na mamye no wakama semna ni ada ho atiefo se mote osi bibia ni ho a asisa na wonum drivers no kra obia fa report bia ma ho sa se bibia si na mutie ne kasa no mu a osi a driver fo no a omfri Kumasi ba no ebinom enuanom ne wo mabusuafo asisi adan ewo new doma ho ye na doma hene ne nkonwa saso omba binum koda ho omde cars no kra koda ho astikes bobo ho nso obi anka hwe kire ho free to 10 day na wonum the station ho asan for drivers ene bono for drivers almost station ho they ayonkofa nko a obi akra ni obi atemda ma mote senia osikire enhwehwa eda kasa ifri bono ha ekosunwan ene kasa ifri kasa ifri bono ha eko Kumasi ene kasa ifri Kumasi nso eba bono no enhwehwa onum ede atokoyem minua ene da hono enti sa kwadu no sa report na asante odomfo a Dr. Set ene di onanim no ede betu dwa no ye koye nhwehwemu no atifo mo hu se enye dokre se mutie ne ye maame obasimu akae o se na kotokopra wo supporters usunwan omo bi odoma techima everywhere ase kotoko bobolu Kumasi a ebirum froka firi ha kohwe kotoko bo na sayon kofa we da ha aden na nne enam de propaganda ebe say sayon kofa na ente bia sa mentumi ho ase ba ye doma kusi ne kro ne ba no eno so nkrofo binum ye propaganda e Kumasi ho se asantefo manu a wonum be didwa e wosunwan no yakoburu obi e wo station ho efa doma kusi ne kro ne ba ho eno so Oldburger TV eti no ho gu montre so ko bisebsai ma ye nana ye maamenom asantefo ma ya to manu ntuo se bibiansi sada na mpokura ka se wonum de niema efri Kumasi ba esanse ka no ebeduru ahimachinti no tables a hyehyɛ wom niema wo so no eso ana wo da nso obi akra nka se osane obi aboso da ayini skadwane enti sa semno de eye boslimika eye propaganda enne asantu odom de propaganda ayeto sumienu aba eye hwehwemu no enye nokre yesu twankuntumpo ma osafo ayera odapono achiro asemwe krachini kese ngumonimfo kese te se Dr. Set udi animu a wo kan nhwehwemu be na oyeye wan na this report no brew onyina nim driver kro no a or this report no brew mo say sa ya ne car
Sante hene sticker bohon. Asante my flag. Esi animu. Na ya wae no. Ana ya china jina ho se. Ye bema ne kwana mo na twema besimu a. Ye se ye wae no. Momfa no mra. Monko interview no. Na etiamra obi yosa utinu de normal police for abesim police for ho. Mon interview sa ni pa no manemra. Da esi ye hwanom ene he mobile phone de abai. Se okoye tutrasema. O ye tutrasem no obi gina babi na o video. Even woma omte car no se sa de no esi ya. Passengers omte car no kra obi betuma video. E de aye expert. Enti ni amuka ye no se nye bosre muka. Momra na mometre. Monfa evidence emra. Yeti omaimu na ye de sa propaganda bibi ebetim den tokwa ba na ye ka ho asema. My brother, no. Look, I am for there omasem etise parliamentarians who do mo kusi ba ye ne kro ne ba hey. Now do ma hene on my House of Chiefs meeting. House of Chiefs no asante ahem for Timbi. Asante ahem for Timbi. Why na wo hu say na do ma kokra na nyina chacha ho esre enom ne ade. Ewo National House of Chiefs o. Asante ahem for no why na ka National House of Chiefs no o meeting na wo hu na do ma hene abu na nitie kra pen. They are friends. They are just like MPs. MP4, MPP, and NDC. Hey, Bishia, ye kotwa ba be a campaigner. And who say politicians no, omo yakao, and I say, omo tenta omo. Ye twa ba no wi. Now omo kotra abankese no mo a. Parliament wa, they are one. That be no what to say aban bi wo so. Na MP4 S Gracia watum na opposition a owo ha kaso man mu ede ntimantum da abaya oteso no otuma opposition foje opposition MP4 no omoje e na aba na oteso no so no ne MP4 no omoje na saafo no yedie e na ba dwene ho wo parliament wa Adena SM no yeko kontrokwa. The same thing applies to the National House of Chiefs. I am funishi ya wa omo S Gracia na allowances no me a omje na ombre obi. Ombre obi. Ebe yo enye omo ma se wo omhia hokra na omo ye ahemfo no House of Chiefs omo ye meeting no wi a ebia na amampohe ana se nana ejuso hene ono obe friend na adom ahene sei na adom ahene he yenkotra babi na aja yemfa Guinness bi emu form enye me mo ma se sa asem no isi ho what you say na ene na wo be kwana ene na wo be kon na o ka se ni asi na se na adom ahene ka so ko otumfo wa kocha no otumfo be ka se fo asem papa na oh my God. Entino momia nwene look Dr. said who ye nimdiafo doctor no ye money ahogono so ye doctor of philosophy ubenya sa degree no na wa exercise o mental faculty no e de do atipa e won mosuam what I say enti wo exercise unimde enti speculations Bosremika obi abekase no nka wote kra wo mfantom framam ye mfa sa asem we ntom framam emre bi atwam journalist bi koye bi wo Côte d'Ivoire berko asek mi musa ebe ball ewo kwase no okoye Bosremika se asek for supporters ni players no ya bo omu nyina ku eno na she Côte d'Ivoire fo ahoroba omo etuhye Ghana fo so ewo Abidjan abonte so ne Côte d'Ivoire manu nya enti ye sa propaganda no etra oman mu a emwayen
Momeyentra omanum asundue ekwanso. Asante odom. Asema na adom ahene kai. Nka ye simple. Ye simple se menemo a nka me answer ne se na adom ahene. Enye otumfo ena ayo. Prosi pani ena di prosi fo abebo otumfo chido. Na adom ahene so the 3 organs of government: executive, legislature, and then judiciary no. Who can judiciary no? Judiciary no mo mudmadie ene se mo be tre the other 2 organs of government. Enti mudmadie titro ne se mu se SSS bi koso from the domain of the 2 other organs of government. Mo yeden mu prove or actions no null and void, and for that matter unconstitutional. Ne no ye ne court them. And a positive no so no, they are part of the executive. Enti na do ma hinu the command structure no ma policy for no etu sa na mo no. Tabrisa command structure no court. Because the command structure, the command will probably emanate from the president. Police for no so under the Ministry of Interior. It hold the president, the Minister of Interior, and then the IGP for Uncle Court. What the work court? Na do ma hene unwini a. Ye nyina ye be boy ensem e dia ma. Say yes. Wo waduma say apiko jeja. Constitution no e dia shonsa no. Odi diduma. Na do ma hene say wa anye ne sa. Na oti abonten na comment na o pass na o tiatem dia. Ye ne kwanso no. Se mo de sa answer we e ma na do ma hene. Nka ye perfect answer. Anka makana sempa. Nka makana semye. Ama nka mo chire nimde e dia chire no. What I say? Na ne amo betra ho amoka ye e na o ye domanko ahen. E na santo hene e ye santo hene ne kro ne ba amokeka ye bia no. E no ani hwe. Na Dr. Set o ka se bonum no ukun asem no. O conclude asem no. O se o ntiase se na adom ahene se o pe hype wa e na o bo sante hene. In other words no o person crofo tenenka no bo sante hene dini. Na sa na ete de a munim se na adom ahene o de sante hene e pe hype. Nipa ne agidini ono so ne yaboni dini. Ana munim sa nipa ne wodini ne yaboni dini kasem. Na nipa ne wonji dini no obia nimo ote na bi mantwa ba bi no obia nimo no obia kra ni ho obebodi e de akasem. Enti sante hina gidini wiase nyina nim no na anu nti obi bonidi de akasem mo no so nkrofo atene nkante se ne amoka. Dr. Set okay se na adom ahene wonti ase se o pe hype ana obo otumfodi no se munim se o pe hype no obo otumfodi o person nkrofo atene nka no obo otumfodi dia ene na nka press conference di kra no nke ho nchera nyeden nke ho enchera hia nke hia kra o tase na kampese mo de propaganda so atato propaganda ebetimi ama oman no mu adai propaganda ebetimi ama entokwaba what I say Dr. Set uni ma asantefo a oman university wo sunyan ha asantefo obasisi adan e wo sunyan ha bebrebe what I say some of these pharmaceutical companies na wo ha no asantefo dia from stations a wo sunyan ebinom asantefo dia enti asantefo a inject capital wo sunyan ha ebinom abetatra ha wo wasise obi kura betra ha ne lifetime ina ha no wabone brakuma se kura wonko
what I say ni investment nyina e wosunya ha what I say enunti no momfa sa ma kra yese na te account nanti a na account enti assembly atise assembly de eya donyesem anase betum de adomyesem beba no ansa na obema na atom from no na waye mu nhwehwemu ahunu se ye nokre ma danse wo ho manipa kora oka kire ono so e wa danse se ono betuma agina ho adi danse na sentesa na okopre ho editum from ma na oyene e na opese eba oman no na mtokwa e na opese odeba oman no odofo subscribe na share na ma atiefo enkaye entie kasebo bi yede ya kanchira musa African History and Heritage TV yede abakosema ye nokre ebe patantokwa na opa abakosema ye nokre abakosema ye mframu abakosema enje nkontompo boslimu kane propaganda enoane African History and Heritage TV so odofo subscribe na share na ma atiefo enkaye entie kasebo bi men kasa bibri enkum masoboa yese kakum yejin kwakuanu ye co station hono ni siye asema madami okaye ye nyina yasunwa driver fo amekoto wonum wo ho he ka na ejinam no 27 na ejinam no eye kumasika eko kumasika wabeludu oko oti ase sticker bokanu woni ya mejro no santi he sticker bom obi anka hwe na obi sticker wanti ase ma menkan o se Canada he o call drivers here otitebe ka mo bi say Canadian flag US nomne ade onko US do nso ato US flag ebom hwan ebe kan tro say ene senka ye be ka say wo the US flag and Canadian flag ebo ka mu a ye betu anu afiri ho ne the Ghana flag abo ho ana abo ka na ni say Ghana fo o ka no wo Ghana ade ne nke no pro prosifo chiwa ben ka say o US flag na ebo ka na ni no ana say since wo ka na ana Canada na o man bi ade no wa firi ho na fa Ghana de to driver ni bi kura o ho a ne ka kura no Ghana flag mom nso be hu US flag Canadian flag German flag foreign countries no European countries flag o ma toto na ebobobo omkazi police nti obia because o minor ye team no emrawum ye freedom of association freedom of movement ukodwaso na ukoto ade a na ye open no to enti obi akra your friends and US flag e de abana oton na driver ni bi akoto bia eno de obi kokan prosini ko chene sesen enti sante hene nso oye nipa oye Ghana ni oye Ghana hene enti se ne sika ebo obi ka ho a eno so ni kotu kochi obi sen asante man no kuo bi ayate te se kotoko house nom ne ade na se kotoko e won flag house won flag na se ebobo nkrofo ka ho na obi anka se yentutu mfiri ho a asanteman no a kuo te se kotoko ana se asori bi no na obi koka se wato ne flag na se ebo oka animu a yenko waya na minua fa asemwe kwa adwendwenem. It doesn't make sense. It doesn't make sense in any way. Oh, na mosem na mo kan. He, kumase cars no yese. Suyankwa na elodiba. Ebidum kodoma opokwadman transport, opokwadman oye. Onye Santini. The transport no e be move from Doma, be move from Brekum, be move from Sampa. Enti na no sante he ne seka bo ho a anasa my flag e bo animu a oduru ko ne wani ya jina bass no se bass jina ne nwa awai. Think about it. Think about it.
we akwala ya wo no nekra no o kan sem we e kire no a obeka se eye bosrimuka eye tro eni nkontompo ena wudi enti atiefo asem no a asante odom ede beto mframam no yekoya nhwehwemu no ye nhwehwemu e kire se enye nokre da biara da na enseed ewo bono ha ensi wo abesim ensi wo sunwan ensi new doma enti eye bosrimuka safo no ena muhu won a unsuro won na bene be pese be de ntokwaba na ye bono ha de obia ye na dwen se one santini eye de one santini e kontokwa wote ase ahemfo na nya wasem ne be ka munya mane enka that level na mokra no sa presentation na mo ye yi mrantie si na nkese mukasa nye si na ese nka mukasa nye propaganda nkuntumposem ena ese nka mo de tonframam enti atiefo High African History and Heritage TV Medikase bono abawiye medamase mema monitie adeshere